o e fiafini ko e tau ki hu ke tua pui pui. Aia o ko na mau foto i he kamata anga koe o e pōtala noa, ai mahu inga koe mea koe mo oni. Mahu inga mea koe mo oni, pea o koe mo oni i anga whakatono rea ai ni ihi. O ko kehe peho o mo oni me he ku mo oni. E uhi o tala mai he ni ihi, koe mo oni e ni tala mai e ni ihi koe mo oni e, tala mai he kautama koe mo oni e. Ka koe mau tolu koe na mo iai tono. Iai tonu o mau fia whanongo ke te mau tolu ko hi hopefully e osanga ai whakatala noa koe a piveni i he fia fini ko lava ke ata mai hangahi mo oni i mea ka lava ke whaingo fua mo set us free i he whanonga whakapolitikare ko tau whakahoko te takamata pe me uhinga to tonu uhinga mo oni na mo rea tau pule anga ko hai ngai whetala noa aki i he tua pui pui o ke kai ke mau ilo ki ai piveni. Ia aku whatala noa se tita ka ko oku mahu inga au pito hange ko whakalea ki he whaitu tōni ai hala Ka taki pe piveni toi tamate i atu toi tamate i atu pe piveni ho video he ku motu mai ke moni pe koia kai onga mai pe aho leo malo piveni. Okay. Malo bito se dito. Kai fo ke koe isiu koe no amana ki tautala noa e ko isiu whaingo fua he ko pehe o ko ki tō atu ia ka koe ui koe mahu inga ia se tita ha whainga fōunga whakakaukau ke lawa ke whamao popo ai kau mateaki na nau whak mo ui he hala whanonga koe ni uhinga e tau i he platform koe ni. Whangau e pe tangata i ki e ai ki fo i himi koe wisi le nau pehe koe loto mo e ta mai ko no pure anga ia o kune fotu talo nia i o tala i hono whatongia. Koe ui koe u whaitu tōni he fo i manga whāgo ni tau au ki ai. Mahunga reo ki tau tā noa he whakaiki ki. Wai rea me he malaya engineer, the devil is in the detail. Mahunga reo ki tau ki i ke li loloto. O ko hange ngari whaike he hono tala koe tua pui pui. Ka tau pehe ki tau tō mai umea moni. Ai ko puri, neongo peo ko Piveni ke ki hanga ngau vete ki mai ho ki fo ilea koe na ke toki o mai ane naini o ko nofo te volo i he whakaiki ki. What do you mean? Yeah. The devil is in the detail. Koe whaingata ia. Koe tau pehe the challenge o nofo ia he whakaiki ki he details. Koe challenge. Piveni. Tonu au pita pe ke choose whakalelei ho ngahi lea. Koe te volo pe koe challenge, pe koe pole. Well, kono koe whailea the devil is in the detail. Ai koe ngahi pole, pe koe ngahi whaingata a o nofo ia he whakaiki ki. Koe ke o wange pe tau pe koe tau tanu ala whakawa. Whaingo fua e whakaukau hea whakawa. But the details, that's where the challenge, that's where the devils. Ai ko kuinga te ka pahe ke tau alu ke whakaikiki ko mea he ke ne koe he ke tau makua u elito mo te fito mo oni mo ngai. Koia. Koia. Ka koe kuinga pe e whatala noa akuia ko hage pe haku i te taksin. Kau alu ki he. Malo. Ai ko tau pepe tau io. Tau pepe ko mea ko mi fea kai ko tua pui pui. And exactly where I refer to, but it's the devil in the details, eh?
Koia. Ki Sai, whakama haki se tita. Koe, hangi ka teo koe issue o kuloloto ki whakaukau ai kakai lahi, na mai kau pou, na mai kakai e whanuani. Koe whihu i koe o ke wha ai hake koe hamena mōre e pure anga. I he... O gai koe ngā ka tau whoki ke. Yes, mau. Toko te ringa to tamasi ipi ventiu. Koe hae unga ne mōre e pure anga. Kono moni se tita whoki. Ka tō tau tolu. Na tau... we were committed followers. Kai alu pe whoki an peki mai o mea. O hovare pe ko whatonga ea ko muwete. Ko wā uia pa mo. Mai kau Nusila, wai wā, mai kau Amerika, wai. He out of the blue. Ko tui na ta ostala no he umea ko ni. Mai kau pe mau hono tuku aki i he u whaka uhinga. Ka ko uhinga ko kusio ke tōnga kui ai hala whanonga o patoa. O lava sio wai fe whainga tā ia ati he kau whafufonga lolotonga. Ia wai pe mo fe whainga tā ia ati he kau whafufonga o nau pore ki whatongia. Ka ko whakaukau he ose sio ho. O mo whaike ke whafufonga tonga tapuraki. Ke na sayange ke uto'o mai e au e foi pulu u perepela ko ia ke tala no ai ha ke tala no ai ha sinita te ka tuange ai whakaukau o ku very noble au pito whakaukau o whai he tonga tapuraki ki hene whenga ke whakatautau whanua e tau hala whanonga sai Viveni te ki ho atu he kauhi o ko ki I want to know exactly I he pekia koe ni a Krisi Pohiva na e whakahoko mo ngahi whakataha tala noa mai ke ngahi mea koe a process koe na e hoko I he toa pui o a o mai ai ki he movete ai pāti. Tala noa mai ki ai. Iyo. Koe Koe whakatawa nei whai tonga tapwha, ai nei tuk whai pehe mahina kōsi. Na ke mui pese di tai. Nei o haka e whoi wheu i goia. Pena ei tari pe ai tonga tapwha, pia mo e tonga tapua ai. Taha ko muinga ke whengi ta whoki pe ki mui, ke he nege ke hoko e mōwe te ia he foi ai pe koe kana eu sei me pui ki mu ai Mato mai. O pe west que foki ke o pe koe ke to ta no No, I just want to know exactly what happened. Tell me what happened. Koia. Matali atu. Koe mea nei hoko se tita na tai ke hoko ia he malolo tanta iki. Nei hoko ia he leading up ke malolo. O to lava o tanaki ai information slahi au pito. Pena me senta mai information ni mo whakawhetu taki ki a te au. Koe ki mua na koe raki tala noa i koe paremia. I he kapau e malolo tanta iki. Ko tui koe mea ia o mahu inga ke ilo ki ai, pia mau ilo ki ai. Pia tok whai foi whakataha. Tautou whakataha o hoko ai foi mowete. O ke mui me pese dita. Viveni, we are listening to you. Tala noa mai, kakaki. Okay. Koe
Koe te ke malolo tala iki. Na fai whawhetutaki I meiri mai koe position e pure anga whekau aki pea moe tūtūni ai akapula ase ria whekau aki pea moe ki post Facebook a Israel Sola. Ko kuinga whakatara no whakafoki ke ni ke unga ke whakamangatu ngai ai engineer pe koe huhu mama na ni hanga. Pe koe kuinga pe koe ke utanoa pe he whakata. Te uwhehu I atu ka te koe piven. Ka me o ke whainga tā ia hono tala mai ai mea koe o ke I loi. O ta ia mea o ke whainga tā ia ai ko hika tau hiki. Ikai, ko kuinga pe koe sai. Te talatu ka te koe, ai uhinga koe o ke iheni ai na ke wheleo toi pia moau, ke whakahoko e potala noa koe ni. Ke o mai, ngai mea kotoa pe I he toa pui pui, o ku puri pia mea teki mautolo ai kakai, ai o ke ilo ki ai, I he ngahi u whakataha, pia mo ngahi u whe to o mai o toko mai ke whunga te pile foki ka whai mo tau, ngā unu ki moa. Oia. Me foko feinga foke tala no hanga tonu ka o lo foka ke upi mai programi mu me ko time ko na wongo o go I loi na kamata me engineer ko mo vete ko ni. Tendo. Ege tu ka kita no le le pe se tita. O mahuinga pe ke foka kuplere. Ne ya ai foka taha ne ui ke ai party. Na kulo tonga I whare mahaki ai pe mo te tāna I pare mea. Ai ko kuhanga ino whakamatunga le lei ai awea o kuai mea koko. Pea koe whotu umai ke aha position ai pure anga ki hono tautea I koe he akapula ase ria a Israel Folau. Koe normal tai mo mai ka minista haka hataha ka minista o mai ha ngahi whakaukau ki tanta iki paremia na ku whaamu au hono ti peiti I whakaukau kai whanonga tanta iki ke lava tono ai ni whakautouta ki he loloto o ngahi isi upehe sai kana mau ki ti peiti ai koe whakahu mai ke ha tohi ai kapineti o poupoi Israel Folau o mo contempt ai al iu he nawanga o tautea ia ko uhi ko nerea ki hikei. Na nawanga lewa ti peiti e se tita ko isiwa Israel Folau has nothing to do with kei. Ka koe whakamatala Israel Folau koe whamatala Israel Folau, ka pahi kai te whakatomala ho anga hala. Ka ne ris mai rewa ai ngahi elemeni te anga hala. Nā ku hu mai rewa o pe mai. Ka pau koe tau position me he katneti. He koe ngā koe kaua inga me Pasifiki unau share same sentiment, values, tatau o share Israel Folau. Ka pau koe tau position ko hono tinai ene livelihood ko ene freedom of speech ke ne o mai vahe ene tui o ko tui o makatunga le leia ka ai koe ke tau atu ko ko kei o ko kai ke uhinga le le ne kai ke specifica kai ke na ku hu mai lewa ko tafok pe ai ko le bia pe mai ka o minista o kulahe tau ngawe ko isiu ko na whikawaki pa mo mea ko na mo mai mo be ko pehe ke mo ave he ka utaki lotu ke na fai na tole a consent ko ya he kulahe ngawe pure ngai ke tafai pe na tu tama ke le mea pa whikaw le vai en fauri ke na foki na fare maki fa ko mai leva ko mau matu ko mai ko ya ha leva ton ta fa o fare mai ka ko uhinga palpare ma ko ni ko nga ko
TPM kau puke mare ni mata fa pe ki tala no mai ni ka tiau talu tala no mo kris issue going leading up ka ha me hokke o ko te ge ni tala mai e pe ko hai ke e ko mau tala no fu ke ni e hoko atu pe hai ke hoko te ge tala mai ka oku falala ko tio ga ku falala ai paremia ki he tawon paremia pea fa ko mai rewa ton ta fa ko ui he ko mau ai fa mo oni ki he fariti ai ton ta bua pea tu le ku mau nga ke ta ki a kris ko anga I whakaukau ke he hu mama ko ni na ni huinga ke tala no I mea ko ni ke tokon. Kana ke huinga le rei, kana ke tui ke ai. Sai. Pe au talangi rewa ki ai. O kai ke hanga I roi pa koe ke tui o koe mo uia akirisio ne whakasio ha maa oni. O ne koe mo uia akirisio ne whakasio ha tahau whi lau. Hape o se hawi ke ua se tita matala noa koe ni. Ku vilo mai le vai nia o ta mai ka o sa ta mai ki o na wapi pela mai ai pe vilo mai le vai o ta mai ke te au ke kume tu wata ke maulans au ala deva o au ta mai le tu wata ke mau fitaulaki ki e malata ko mau fitaulaki ko ya mene whakahoko mai e tonga tapwha. Whakahoko mai tonga tapwha. Ko ingo sui au pia mo misi. Ko inga ke tonga tapwha mo tonga tapua. E he paremia. Mau whataha whakahoko mai paremia ko misi. Tokon paremia ko manden pia o te whai ha moloto. Ko parema ko mea nei. Te moena ni ai mai na ma ostala noa mau aia. Ka mo aklis fikau ak mo foi palparema. Penaka ke urea he mea goa kau whanongo pe. Oska pa fai pe ota me mo mea kai. Na lotu lewa mateno tapua ki ai talfatongia na oangi ki ai. Ko hanga tonu pembe o se mau kai ko hanga tonu ko ke apa agriso e ke pene fana fata. Pau ba agriso na ye na fata. How TPM ko e firma o agris ke fa ke fatongia pau e ke pene na fata. Tama TPM na ye na fata. E se dit e foi face value pe ko ya. Na ia ai whataha nei ai pāti I tonga tapwha na eke ai ki tangata I ki whui whiu I more pureanga. Na ia re ai a mis te gai tōtaha ke rea maa kiris ka te au kua ue pare mea ko ai taki ko maa jen beu neos. Ko huinga whata noa se tita he kulahi e fihi he kau pou o talau tai whaapapai e si aosi a mis sika. Ko uhi he nai whalala kia e. Kana uhanga rewa o ange ai pehe ko manteni o pune whakapapai a kirisi. Pea he fotunga ko ia o mahu ingai ko whatara noa he issue ko ni ke lava, ke tau lava I o sio ki he palopare mariting up ki he sai. Na ikai pe ke utoi whatara noa uia. Ulahi pe mea na mawhata noa kai pau kai ke uloto ke utoi o haki na naiki. Ka te utala noa pea o mea koe ni te taulawa pe o whapipiki. Se rita, taha e mea nau o toki nofo koe na ke lahi foki ho o whahanga o interview I au ka ke hanga o whengai ke kona au ka haturiki. Ka nau wha o atu tari koe ni.
o kai eu ilo me ai hoko kai eu ilo ai ko pe vete fra fe fu longo a mo we ko fe tu kwa ki holo pe fo ke kolo polo mo inda dis no lo mo ha fu o ngo mi ko mo vi sone pena to bet kai eu ilo ai hano solo vanga mo ya pe te tau fo kana aku tui o fraitaniti pe vete fraitaniti ko ne au mai ko se tita wainga foi mea fe mau ke tau to o hake ke whaka makatunga ko po ko na a po ai ko tangata e ki paremia na ku kau he o vare ai he fulo to lahi pe he a tonga fa ke ne lohi aki e vika senyare kau patere kainga lotu ko ne ko tala no ko ki hono uyo o e TPM tonga pua he ne fraus o se tanta iki ko foi tano na mo oni na e ui pe na foka hoko ya e rea ko ya e tonga pua ki mua pe rea tonga fa he po apo ko rea ko tonga fa na e ui ia pe vete ai ngahi nau vai siliva mo mea o ata mai hange ha ne rea tuku se tita e whamoni katoa a whare mahaki mo e whanau na ke hoko hafo i mea pehe tahai e ngahi nau o pehe mahoinga ke hanga ka kai o whatonga kana na alu he televisione ai gai ai mata fefeka ke mo ne mao whahinga loto lahi ke ne lohi aki e fu hanga na ko kau fo ke mea whai ke tangata iki he mea whai ki na ofeina he nai toki a mai ai kakai e whanua na nau fie mari e pena na mai po mai nau o tipa nau o mohi nau toki a mai o whatoanga e nau e whai lau koe mea taha nau hanga whatoanga e ku whihi ai whakaukau e kakai pe he tokua na e tala mai e akilisi ko misi ke taki pe hakoi e ke paremia ko foi matara go ya ni hanga tu hifo ai ta ki o toi maulalo ngau maulunga nani fai ka ko mo ni e se titai kau au he toto he aki ke ai fatala noa ki ai fe kau aki mo fogo tu ka pau em hok ha me ki ai o pekia ko hare vai hala fonoa ki ka hare va me hoko ko nga hire an na mahal pe ko to fa to ni na to programa he crea voici ne kamata o ai nga fuile ko re na to he aki he ko tai mo to pe ko foto ka klis o se kai fe afi ba ma po lave ba foto ke mahane lau na kusi o ma pe ke ai mama yo no mata every single time na race foi fehu igoya mamahe ono matapa ni pe mai o kai ke toka ko hai etaki anato o minista mo parti o toton ke na lava pe o fili hata pe ave na bobo o mai ya o ave ki o free state mania na utoki uhinga ilelei e au ai sio ke hanga whakaukau e tantaiki na ikai loto e tantaiki ke ne hanga o oange ke ne hanga o oange ai whakaapapa e kakai ki ha fo i sino ke ne ngau e aki whakaapapa e kakai ki ai ke ne ngau e aki ke ne pure i aki nautoa ko anga e mahino gau nea mai ko ki ai uhinga ai ke fra ampe he mo ni ko mista to kon pare mi ko na wi kana ite ki ai tu o tahaya na ile abe he o se mi te he ka ko ui ko no o ha ke
he u isiu he foi masa ta fo mai ni o tu ko ki ato ta pula o kune ta so ba ye ne tamai at na loto ko wenga ko bi e fata no ko ni he te tala no peta ko vi so hinga e mole puleanga ko pipiki he foi tu nga mafai ko hiri ko hono io ko aho ya ko na whakanofono fai tata i kono toka anga. Pea ko tua pe lulu ya falaite na ke ton ke nau kabinet kana ga nau kabinet. Text mai lewa tonga tap fa ki te au. O tala mai ha umua ke whakataha he tō naki. Ha umua ke whakataha he tō naki. Ke hanga o whakamamawhai ki he kau minista. Ko misisika na tuku mai paremia ki hoko ko paremia. Nā kai kiu ilo toka hae huinga ai kiu kau. He koe na ton ke kau minista te. Ka koe ko text mai tawanta whākia te au. Ka nā alu rewa ki ai. Koe nai ka mata pe koe whakatahau tataki he tawanta whā. O oange ki ai tawanta pua ke whainga maari ke wakirea mai. Nai lea apita tawanta pua. O ne whakamatala ko osmaloloa ki disia. Ka kou tukua te au ia tuunga taki ki loto ko hai. Ka o mai ho mo whakau kau ko hai o ku pore ki tuunga ko ia ke o mai. O ne ospe koe rea ai tawanta pua. Ko ta wharewa tawanta wha o peat kia pohiwa ea hamedi e tokangia. O ne aia nua pohiwa ka i pohiwa e te pire. O ku kihi tō fo whakatea. Bea koe ne peat. Tamsi ko koe tamsi. Whatuta maki. O kuke pehe ko uwhetaki. Ai koe whirea ai koe peatu rewa Madeni. Pohiwa. Nā kuri aki ta mai ka hao kempeini ko ke ho mai pati. Ka pohiwa mea. Kai ke nai ke kau ai ko agris pedau. Pe au pau whakakau se tita ke hu atu he whataha. Koe ui na homo hanga hirea. Pakai ke nau toi lava ngā ue whataha. Ta koe hu atu ai whakakau ko nau mau mea agrisi. Koe tokanga agrisi pe ko hau taki. Ka alu rewa e whamatalapa ko whaiku koe mea pau peatu rewa. Ka pau kai ke whiunga e tau whaapa ki akirisi. Ko makatunga ia ke tau tuku pea misi ke hoko atu ai. Ka pau te tau nofo o kumi. Makatunga ke tau whiri pe ko hai ko tu e ose body e kai te ose makatunga. He tama koe. Wau sayang e matai tohi tamai tamagoe ko aku matutuange e tamai tamagoe ko ko fai fekau tamai e kai ke maulawa fa mapo ka so ga pa ko fa mole me pa a pohi vai ta alu pe ene itana ki atmanta fa ko mai leva se dita ngari go over detail Eka. Ko mai rewa wa tau ia. O hake ne loto mamaheano. O ni whakaukau. E wa tau ia. O wai ukantitei paremia. Ia trewa tu ia. Tu mai ki loto koe mea ke tau mai pe tau tanoai. Ta tanoai lele ne paremia.
Ko toi be ai ke wa tau fie e tonga ta fa. O hanga gu ya me ai ke fanongo na o sei me ne o fotu tu. Takai holo ka ka ye. Ya fotu mai le po hiwa ko u te ya vuna ke musaia. Ke tu ke fata. Ai to go mai monite. Lanche monite to ki. Fata ko kakato. Ta matu kuai. Matu tata matu pe foki mautolu ye no lo tata ina da ke pe. Ta mau mai leva. Mai leva he monite ki e malata. Mama matoko ko se fio na fasio ko ya mantenia. Ka ya tonda faia. Puria ia. Ka asia sonia mo ikan. Mahino pe te au na teksa maten kanaua ke na aten. Ko foto ai ko o ta mo me kai pa ko foto pe e vuna ka mata. O foto at tu be mi se ton palemia. Ka ta no fu pe hono tunga. Mai be bohiwa. Hau ia o palemia. Ka tau aloi o si foi tau e wa ni. Sai. O sa matang tau na gila. Ya, famala rewa, sao sia pa be sao sai pe o mai fokau kau, tala no i pe ngai matunga mo winga. Sao sia sia si pa rea asaya. O to go rea asaya tu avuna ya. Te ke fa hiki ni mai ya. Ko kau e me se tita na u fanonga ke o se taki programa ta hu haka mateni i kani mosoni. O tala mai ko nau ko me tatau pe fai sia si mene nei ko fatontonu e se tita ki fanonga ka popo na i te kiai ke hiki ni mai fatanga pe ko hai ia pohiwa pe ko mis de nei kai pe kia me ka ya ta ha ne tala mai na ai ha hiki ni ma ko asenita o dai me go mai asenita ena tai no pe me ai boaki a pohi vai fai fata ko mitia e alu e ki ai sai pa mai leva e mis ene pe leva kai ke te tuie te nau te lava o ngau fata me ka tampon walkout pena loto leva fata ke alu ia fai ni ko si sini ke kau no pere mahalo pena nau kau fata kana ke ke ure au ia me ko nai kai pe nau ti temen pe foi fata ke o te ure me he ko me pe nau to ka tu ko me ka fanong mo sia e fakau foi fakau go mai ke na o ni ko si ke kau no pere nai fakau go wa ofi ya me si tene lava o he mai no ia wai me e ka te ki mawilo ki ai ko ko e pe fai voti ko po ko pe fai voti ata e fias ko ia wal pe ta ma atuika o ia mo vosa tramai ko ne sio ke fra haufe po le anga ke no fo pe patoa ke o mai pe bis pe mo po hiva ke na tala no pe ya na to wo pe ko hai premia ko ai don premia pe ngau e alwa man tu ko talu pe puria matenia he fata ha go na ta flu e go he po to na ki foto me go tu ga u ta fo ga le mo al mo to ta no ai na go me tu go ta lo pe o pound shop ni fo kau kana kau ho akuri esa way forward e o more preanga o mai be o ko fa matala ko na o mai go ki au alat ko tu pa mo vosa ki he ton palemia ala dau go sia maten ko to ki foi aspe a maten talo ai ma tu ko go he foi tona ki go
wiki ko na tano ya pe o nau fetakai ai nau tipeiti wa ya po folo e pori pe hereva pe hangreva tu mo ai mai ke imagino pe mo loto que more pureanga pe mo loto que o more pureanga to foi Italia na fai mate sa que pe more pureanga ta tu ma o visione pureanga e fatala noa ko ya Kaya ugo ke fai ku tu apo ko na akuri le ke na ule ka po ahora no toca po iba o si loka po iba ka ba na ke fatonga ko ka to sta ko foi time ko ni te ki tau ilo o tu na ke interview o ke o si ai putu na te ke tau ilo ta tore u me ko ni na tau an ko fatala no ai u me an dai palando to po Malo apeto Malo apeta pe veni o mai whakaiki ki koia. Ka tau kau whataha pia mobilisoni I he houani. Ko kau whataha pia mobilisoni. Aia pe veni ko whehu I whoki ko uhinga koia na more ai pureanga. Ko hai oku ke tuku aki ke more ai pureanga? Ia. Kai ke koe na ke eke mai ko si ko ni ke mo se dita ki au na ta ta ko mo le pureanga foi hala fo no pena tau pau ke tau fo wai ba de tau al de to ki foi le volo ko na ko mo le pureanga ko expiration firma ma fai firma ma fai la ya mateni he kapau na nau mahu inga ia I he kakai ka bade fatonga interview koia akirisi ngai uke ngai mai na fa moi ta no ga ki sina ke eki kai po ne iwi en fa ho fatonga na ne ma me fe tro me fe ko tali ga akirisi ka ne kai ke hanga ne fa pe ke fa itani ti ka ko mena ne tala mai ko te lava o elevate o hake interest of the nation and the people o ma o lunga ngi hete individual aspirations ko me ena troa na ma wiwi me ko sio ko ke ka to pe na sio pe ka to pe ka minista ko na ofeina tangata iki na eta tau pe ne mo se dita ti wa dai me ko ni wai pe tai mia te wai pe tai mo mau ke ako o he fai so alu pe to ki ke veni ki tai alu ya muy tam si ke ke o fai ai ko ita be kita ko poi di ko malahe ko awe ko fare a pe ki muy foi elementi pe he me ango mahino elementi pe o ko kai fe mari ai I kau mea ko na nau keke. Ko elementi pe ko tai fe mari ko na o te lau mai te tangata iki. I mahino ko kau na loka I foi tunga. I uhinga ia na ke loloto ia kau moi vision na tangata iki. So ke whakarea mono tuise vision na. He ko unga fa highlight me ko ni. He tai mo te tahawe ki vote of no confidence ni na te vi apia pe ai. Sai pe ke more pureanga. Sige ko interest hai. Kai o pe malahe pare mia mo takon pare mia me ki taua. Ko foi underline statement ia. Kau nanga rewa to mai vision o fetong ya. Sai pe more pureanga. Ka tau tu ma o vision ni. Ka ba te tawang ke te wang ai pe ko whakau ka ba te wanga whakarea ko ia. He mama me mahino ku au sai ke more branga ka ba ko mo pare mi to pare mi branga e fare ai he te fok me pe ke ka te
Okay, malo apito piveni. Ko toi ka iloa a Vilisoni, na ho mai pepa ko toi ka iloa a Vilisoni ko ia ka ke ilo pe ko hai tu ko ngako ko iai a Vilisoni pe ko ho mai pe ko kai ke ho mai pe ko ka mai kai ke ka mai. Ka ko hena Vilisoni ke ne tifeni ke ne o mai ta fa ki ko ia taha. Ko hi ko to O ka tu ki. ia ia se dita. O tu ia to na pe ia ti fen. He ka Ah, ja he ka no, ja no. pe ia Ko pehe o ko maho inga pe ko hi ko kai to ka ki foki a tonga tapu fa ko ia o ko makato unga ki ai ai mole se dita. mole anga. Se dita oreva. Talu ho no hake u isi ko te ke tu ma to anta fa o respond. Ko na ku kau he to kore ka ko o kai pa to anta fa interview. He kono winga ko etn ko hanga he kau po force tau to ke tau fola u mea ko ni. O ke le o hinga ko mahu inga ia se tita ke ilo he kakai. Pa na fai tu tun ko me he u te stoi. Mea na tol pe na tui ai pe wa ke na tui ai. Ka na lava tala ai fa matala u fala anga me fa matala ta fala. He ko pe ko Ko ia piveni a pe ko o fe ma o pe ke u whakaha heni ko tātou lahe ko kore ki a tonga tapu whā ke whakahoko a whepotala aki pe a moia ke interview e au. O ko iai pe ngai interview e whaka ata e tonga tapu whā ke interview e Vilisoni pe ko hato e taha ka koko loto ke u interview e au ke oange e au ai whehu i koe o ko ilo ke oange ki ai. Ka ko i kai. Ko ia i he tunga ko ia. Na i hena soni ke ni hanga tifeni ta whaake ko ia ai core team, ta whaake a māteni, ta whaake CMC. Ko hui kai palanisi pe ho mou whai tōtoni, ka mahina mai ka te au ka ke kau ma Vilisoni, na i ho mai pa te huki toa. Ko ia i he tukunga ko ia, piveni ko ke hanga o mai a ngahi uni mea ko ni, pe ako lava lewa ke iso atu ke ngahi u hu holo ko eni a tonga tapu wha, ka pau koe mo oni au pito. O ke tui pe e piveni o kai te ke lohi aki ki mautolo koe mea konu ke whamatala mai koe mo oni au pitoin. se dita. O ke ilo pe ko o te tala mai ko ka ke tani da viu pa te ho ha at pe ko ha fe hu ke o mai na pe tau ko open book up ya ko tau atai na lau mari mo plot ko hinga pe ya ko o te ka pa te fa mana tu la he upu ko ki hanga ko kasifiki mo me ko ya o ka ke po pula ko no feinga ya to ke interview i ha fa hinga me pe Ia, ko fai mea koe mo oni au pito koe ai. Mo oni au pito koe mea koe ai. Ka ke lawa ke kuia ke te taula po o tro ai pete ni o taula vai po tala ka koe wai foi lawa Abraham Lincoln he kai te ke ui ko hiku ko vai ho ore aki pe ka ho kore vai hiku ko vai to ka pau ke tau tala no te to he mo ni me ai Teo i taha. Piveni koe ha o kuinga nai ke pehe ai nai fu i talahi ai po i watu ane toa ki he whawhawhonga tonga tapu wha. Ne hao mau ki ai? te tal da opinion ka veli te pe opinion ni aku ya na ko huinga fo ke ta he ko ma wa lo to la ke tala no i si matu ko tau na mo tau na tu la hange tau ka ko ui ko fu hange kulukia ka kai ka po pa kulukia ba me ka whakafofonga he taimini ko tui nau o si ilo le reipe ka koe ki nau loto nau tōrea ke nau mai o tau halu he tau moho mo tōngata whā. He nau ilo pe nau tolu ngutu poto ange pia tōngata whā ia. Ia nau tolu katoa. Pau koe ke nau whakaukau, kai ke malise se nau whakaukau. He hanga i whakaukau. Ka nau whakaambua uia he hanga i tau whanonga mai te nau i Korea. Pau pe tuku au ke whilaulau au ia. Ka nau namlere i te nau tolu.
ai rea ke fruti. E nam lere yo ka tana mo kovi. O whanga he whakatapu. Kai ke he koe ngai taha o ku whātu kwa ki. Ko ngai mea ni te uwhewhia tai ngai mea ko no whamau atamai. Koe konga koe ni ki he o ke pehe o ku tuku a ki i whoki a tonga tapu whā i ene lea koe nei whai i he pō koia o a pō koe oange e he e ki pale mia malolo. O ku ke tui na e mooni na iai harea pehe a e ki pale mia malolo ke tonga tapu whā. One o mai i he pō a pō pe i kai. E se tita, I will bet you my last dollar. La i kai ai harea pehe pe ui, pe te ne hange haane tala tuku. Os tala noa pea mo e whanau, nau ilo katoa benano. Ko mea koe ko wongo i ai fu loto lahi ke ne lohi aki e vika se niare kau pātere mo e kainga loto. Mo e fu kakai mo e kolope. The fact that he made it. Ki au o kunehanga tala mai ai fu maolunga a ene pipiki mo ene espaya ke mawhai. O kai ke ne toi whatonga ea ko no mata apure ko ne whatonga na maunga au ke ne tā palasia tā kai ke toi tokanga e peko hai o kunehanga mau i. Pako utui e se dita whanonga toa mai kau popo ma te nien. Ko tui ko mea katoa o nau hanga te nau whamoni mea koni ko whawhanga katoa pe nau tole māteni. Ke nau ten o itakahai. Ka pauna ke mana tui se tita na tau kamata mai he ai kone krea o isi na tau o toto alu mo soni mo mea o polokalama mai mau whao whai kawa apu māteni au peke whiri o se whiri a se au si. Kai o vare he foki mai he folau ke ki putu ho kasi. Ko foki mai ko osi no fange so kau ki foki. Ko foki mai ko lahipe kau tamai na o te na wala pikiau ka ko fasio i foka asa tamea fena ngahi ofisi o asa tamo panu pa tohi mai ke na lango pikiau. Me malai wa puna. Koe raki aha pe koe na foi alang puka asiata piki mai au mo hawi. Ofisi e ke mai asiata ka teo. Piven. Ko ai hanga tona ben ka koe. Wa men na tala mai e lau tala mo maten. Na ke ma o hon full million ka ke longo e tu se ke polo. Ko pe ka asiata. Mahal sai ke raki tuki e au koe. He makatunga koe ni, he kuke eke mai o kuke tui ai. Kako whehu i ka koe. O kuke pehe o ku malava foi tala noa loi koe na, he fu haonga koe ni. Ko kuhinga whake se tita, o koe ke te aha positions of influence. Sai, ko taimi ko ni pure anga kau tama ko me kau no pere they really need to get back ya crispa mo patoa pe ka pau we ai ha fa matala pe te nau lau e nau tolu ko foi i a pere koula ia ke nau mau ka ko ha winga o kai ke tala mai ai ke polo pure anga pe ko panke ke nau sio pasi hasilini po ha fa hinga me ke whakatupunga hu tonga ta whape ne whai whitano. Right. O hanga ka te au e piveni o ko ke tupu tāmaki ke tonga tapu wha o ke ha loto ke tonga tapu wha. O ke kai ke tupu tāmaki whanau mai ke whamatala ko asiata na e ke tā. O kai ko tau ta wha. What if ko pe ko na ke whakatala noa a i pale mia malolo ke tonga tapu wha. What if na iai peha na tala noa na ua kana i ke mau ilo ki ai. Ko hai mea ko ke full confident ai na i ke hatala noa pehe. Mea he ko whare mahaki e se tita. Na i kai ri ke pale mia ke noftonga. Koe whamatala koe tonga ta wha to o katoa vai siriwa mo pambo mo oxysini mo mea. Pe whekau reo ke tamutu haki rea.
Okay. Senita. Tu kau whakafoka ke whai mea koe. Whafoka ko ngā, he hanga pe he ngai pe tengoni. Nā whanonga he rea tonga ta wha, ono eke ko koi I tonga ta wha, whataha patoana whai ai. Ke more pura ngā kone tafoki pe o tuwaki e pare mea, malolo. Kone rakse te si pe ben. Koe ui koe kai ke whakawhis I epeleri. Koe ui ngā more pura ngā. Kane pehe lewa. Na e aluange, ai pare mea malolo ki hono api. Ki ai, o tala noa ki ai. Ke kumi ha whaunga ke whakawhisi ai. Se dita, whanau mai ka oa te mea koni. Whanau mai ka oa te mea koni. He ko ngā he ko ongo e au pita une hanga ngā tato hanga hawari. Se dita, koe tonga pare mea, ko hono tuku hake, mo hono tuku hifo. Koe whatongia whakapnetia. O kai ke utui se dita o ke pehe, o ke tui, tatau mo tonga ta wha, o kuware pare mea. O kai ke ne ilo whitu ke ave kiai. Te alu mo ene whakaukau ki kapneti. He koe whitu ui au tala noa ai tohifo e pare mea, mo hono whotu e pare mea. Se dita, na aku ongo I au pito he na ke interview e pare mea, ka papati ka alo kumi aha walu, mahina walu, wafta haiwa, na ke interview e pare mea. Na ke eke whiu ko iape whakaukau ke whawisi. Na pehe pare mea I kai. Na e te uia e ne whalaua na ke whakataha lahi koni e Pasifiki. Koe poini se tita ki ene lohi a ki e fukakai na nau matea ki ose nau moui he pou. Pane taramai na e aluange pare mea. So ke ene hanga ko o ai ke hangi e nia koe pare mea o kulere ki ai. Nane te whaifo I tānoa ko ni e se tita ko unga peau ke o hinga ki kaupopo ke tausia ke pētengi. Te kei ke malolo tangatai ki te ke filia se ausia. Ki kone whakamatala na auranga tonga tapuraki. O eke ki ai piko haia nawa e taki. Se tita. Whakapapau tonga tapuraki. Te ke ai tu o taha ke tu uko apo mea o eke te natara noa kai taki. Masi o ko whaka o whaia se hira o ko whai ka ko mao e loto la. He ko whaka o whaia I tonga tapua. Ko tangata ki au e mahino a tonga tapu. Ka mahino me mo interview ane aki ai mau o hoko kono tonga whakaukau he ngau a tonga whaka. Ka tau tala noa pe se dita he ulahe u mea ka te ke whaigege mai pe ka tau tala noa pe. Okay. Ko hipe ko tau tai me ko ose nei wha pia me he walo ai ko ose wha pia me ose wha me hiva a tonga ai ko ose whaka polokala me ko eni he hiva a no silani. E pi veni te tahiki mai me ka pau ko ke te yaha me te ke lave ke ai ko ke hanga toko aki I pe ko e mole ai puli anga ko ni ko hu holo a tonga tapo wha ai a foki pea ko ni he kone o tohi mai I he Facebook pea mo I tau live ko ni o kai ke heni a tonga tapo wha ke o mai ha ane whakakaukau pe kane tali tātu o lahi ko kore ki ai ke mea mai o ke whakaike eke o hange koe ke kulawe ki mo atu pe he kai ke utau repeat atu e ko tui pe tau old enough, principle enough ke tau understand e ta whako I haka ke lava ke mau force ha taha ke lava mai ke mau whakaike eke e piveni ku tau o mai ni koe osi aku mahino ai tu unga kona o kuke iai mo ke whakatala noa mai ki ai ko hinga mole ai pure anga o kai ko mole ia ko ngawe Mississippi o kai ko mole ko ngawe ato e taha o kuke tuka ki pe ko ia a tonga tapo wha. Ta hoka mange ke mole ko ia a vote of no confidence. Kai mena I hoko he tu a pui o vote of no confidence. Ia. Koe foi mea maari e whak moia se titai taha. Koe whahupe koe vote of no confidence hewe aho. Koe pouripe, ku polokarama e mai rewa ai tonga ta wha mo tonga ta pua. O whakamama whai mai. Koe online e nau wakawakai holo he koe loto ni kakai. Kana e mahuinga maari e.
na na taka i holo ngai mea po loto ni kakai ke fahu ha vote of no confidence koe teke hanga o whamooni mea koe ni mea pepe me mau whafufonga koe mau do me hate o me tonga ta fitu o si pe koe whakahu takai mai rewa a tonga ta wha o alu i tonga ta fitu o eke ki ai pe koe harewa ene whakaukau ko hai e paremia Tagerewa e tonga ta fitu. O kuke pehe te whakawhisi me tongon pare mia o aluhifo o nofo peilalo. Mari e tari ia. Ka koe whaikonga e koe ia mo nia. Pita whaikonga e koe ia. O koe hano hinga koe kata i piven. Koe ku kata he koe kahe tau whatonga e pete ni moi foi sino ta tau pe o tala noa he mawhai. E kaune tukua ki fo ke taha kotoa. Koe meni nau e se tita ko kau o Steven Halapua. Na e kaua Steven ia ngau e maalunga i he University ko Hawaii. Koe kore e akilisi ko no ki toinga iwi hau mua toko ni mai ki ai. He foi reform ko he wano haufu. Na e hua Steven o ngau e whare area. Na tau wha ahi mai mei fisi e sa consultant ke pot ngau e ako tongani. Kwa ke taimu to pe ko i hene ai mau taimi mai o ngā tangata i koe ni. Kai o hanga o ilo e se tita. Kana ia e na hoi makehea nau e taimeu na ilo i ko i hene. E whamoni me hene o kau tāpulu i marai tāpulu. Nā wange tō kume ngea ku marai tāpulu. Na manako au puto ke whetara no akita mua. Koe whahako mai Steven ka te au. E ne o ngoi au pito ai more hono taimi whare area. Mana tui koe tau fua whiri whakafoi constituency e. Pea koe isi uia na o mai ki whare area. Koe isiu whakawahenga ia. Nā mai na tolo tala noa he tanke vai, tala noa he whare lalam. Tala noa mai na tolo he interest ai wahenga ia. Ka kuna whaka Steven ia, mo ne whakaukau o more hono taimi. He kuklahi ange peke ia koe me whai, koe kaha mea ia koe langa whanua he anga mea. Takaha mai pe ne isiu me hono wahenga pa mo ni nganga ne. Pea koe ne whakatara noa, koe ne pene whakotu urewa i whakaukau whakaako. Nā koha me enge mitigate ai waste, koe mau e taimi i whare area. Ke nau whakaukau ia e ka whataha. Ke nau mai o tala noa langa whanua tuku ai o mai o kēmon. Koe tuai pe hono mono mai whakaukau se dita. Nā ka uru whaya e tahpa nau alpe ila lelepe mateni ko nau api. Ka mono hoa o tala noa ki ai whekau aki moeni. Koe me nau hanga wahe kia mateni. Masi mateni. Ka iau amanaki. Koe whainga mindset iau o whaia ke tau ngā oe. Koe ne whehala ki koe tang. Koe hanga e tau alu ke malai tau. Koe te wha koe whiriu no whai whaita. Pabau te hio hake o ta whaki o ku mohe te kau ngā. Me pa te tātā ia te a. O koe te haka ke ki tau whana. E o sa koe koe tātā ia ke mo whainga o ke mo tau. Koe poini koe ko hanga o hake. Koe ne hao peha taha ea mo whakaukau lerei, whakaukau pakani, whakaukau fōu. Foi mea pe unga ki atua ta wha, tama whi mau mawhai. Ko hinga pe whaki mai he, ko tui, ko tala noa pe mo kau ngāue mai ki mua. Hage ko kalafi, hage ko ispulu. O nau sea, ko mea te tau pe, ai, te gai pe ke pehea ke tuaki mau mawhai, tuaki whi mau mawhai.
se tita What if kapag mo on ya Steven, what if kapag mo on ya atong tapo fa film mafai o ka ya me ko he kapag wa ta o ni fe mafai ka ko hono timo nice ke hangi ni go ko I mean ko ha COVID ha ka o ha o ngau fa fa rea pe agune kana ka ko orewa se ta foki ko fe mafai moe ta mate ke te mau mawhai. It's a completely different issue. Ko kuhinga se tita. Sio ke konga o negotiation ni. Na o kia puasi. Mai no ingo ko kai ke fai negotiation ni. Ta ke puasi o kai ke fe pare mia ia. Ne o ko position na o fa ka ma. Kai ke expire ke pare mia. Ka kuia ka tam kapneti. O kuai na expiration ko ya. Ai ko kuhinga se tita. Kau kai soke ko poini ko te talava hulu iheni ko kapau ko poini ke paremia aki e kulai ke taha ko toa nau kovi ko nga ka asmai ki tua ko ko fuma onia ko iwolo ya o ko be hei kai pe langa ha me ya mo ye ko iwolo lo to ko nga te fa foki e se tita ke me ko na au a fitoke ke aki pena ku kau he ui ke kwa timi na ke ui au ke tuka maten titua na ui au ke na address issue he ko lahi hono tuka ki holo e maten ka toa o au ke fa fa to ka ni ma ai ko mau fa kau o harmless ku tala na ne kai hasi ai lori kere ka ko ha mahu inga o lori kere se tita ka ko hono ai pe ke ngari COVID ta ko to ko tu ko ivole se te ta fe mau ke expose mai ke ta la sio ke fonua sio ke kai sio ke patoa sio ke ka umi o kai ke COVID ha fe mau ma fai hata fona tula pe ka pa te fe mau ma fai ko founga o kune fai ko me o pe ko ivole ko ya kai te lang ha me ya itamu ka ko uhinga ya e ko pou wai hena ilo se dice ko je felave que me ko ni tuku ke about tuku ke about se ma ka ko poini ko se uma pe Piveni hui o ko ki moto mai a telefoni Kau ki moto mai o maha koe whaakata veo ono ke mui pe mei o telefoni o ko iai. Ka kulava ke hanga paint mai ai foi ata pe moi foi o ke ilo ai whakatu o tāmaki koe ni o foi polokalama koe ni. He malava pe he polokalama koe ni ke ni hanga whakapoli o I ai to unga koe o tonga tapu wha. I he ngahi o mea koe ni ko hanga te au ko o si mahino mai. Ai o ko ke tuhu koe mole koe ai pule anga I he uruaki taimi ko mateni. Koe mole koe a vote of no confidence ko mateni. Koe I he tuunga koe ia piveni o ku ke pehe o ku victim he ni ai sea o poate o ku pehe o ku victim he ni ai poate o ku si hoha au pita ko hiko kono tuku aki I koe a Losaline ma asi ai whahofonga koe a tonga tapuni ma koe whewhine nia o ku fu o I kai ke iahno natula na ke kākā pe kono tuku aki I pehe I o ku iaki mea o ku tatere kovi ka te au I he foi tuku aki I koe a tonga tapuni ma veni ke ki o mai ange ki whakamatala no pe ke ki foi tawhako ni ka tahoko atu ko hiko taimi. Tu pe ke hoko atu pe. Koe nau whataha koe nei whai koe I e malata se tika. Na nau o hake katoa me futohea mateni na ne tufake mitia. Hono tua ki katoa. Nau o haka katoa ngahi issue ke nau ai pe ko hae mo oni o e utua ki. Ilo pe koe mateni. Ilo pe koe tonga tawha. Ko ilo he kau whahofonga e ne mea nei whai. Ko e ne mahikia ke o lunga o whakafua o umai a sias. Ia tonga tapuraki. Pea na se tāngi
whanau mai ko kouia au ko waka mai au. Yana whetangi. Na aku fuu I ta au pita o se nau whata. Ka ko mea nau hanga o nau pehe nau tari ai whamatara ne mai tonga tapulaki. O whamatara tonga tapulaki. Iwen. Na whakau ko hakamata angai hafoi hala whanau fo mo matapure. He koe mea kana hokoi se tita kore a maten o mua tukuange miniti. E nau whata. Okay. O tuange miniti. E nau whata. Kau ki whakafoki. Kau ki whakafoki koe. Kau ki whakafoki koe pīwini. Koe mea ka te kai koe ke ose whakataha puna tonga tapu whawha o fua e tonga tapu uruaki na whiwha o fua aki mo whitangi aki. Ka ngalo ai mea ena whai amo whakataha koe? Ai koko lau. Whitangi naua, whitangi mo koa timia. Pea ngalo lewa ai uhinga na nau whakataha. Aua. Kuola. Vai uhinga na nau whakataha. Pero tamo que pena io. Pea kore lewa tonga ta wha mo ofa mai sea mo kau memipa. O kore ke oa e tuange mua minite tau whakataha. Ki tua. Pako e pere wa tonga tapulaki. I he condition ke hawai ke re tio korfong me more ka kai. E se dita. So hinga fuke e ku fata noa he nai o sfai fo I mea ko ia. Saif. So ke toi vilo mai kondi ke vote of no confidence. O lewa o hau ki ai. Me nau hale a koe ke o mai whai kore whamole mole wa haa koe ia. Hai mea nai hoko ai. Koe huinga koe ke te aia tuhe koe ngai na mo sano ka to beni kore whamole mole. I kai nai kai nai ai ki mea ia naku. Ai mo ke o se tala noa kai tuka whakakonga. Koe ia. Ka whai whaka kore whamole mole e se. Koe moni dai kore whamole mai kau, kore whamole mole ka tui wata, kore whamole mole ke taha ko tope. Kana kore whamole mole on behalf of the core team. Ngai kore whamole mole. Mandoi na tau os ilo ka tope, kana mau tui ka tope. Tau move on, move forward. Eh? Pai hoka tu. Eh? Kana kau pe mau kau e na tuku ai funky I jet room na kawai tag os move forward. He koea ngai whakau se tita. Neon katoa pe ngai tō no I he kau katoa pe kau whapafonga. Kau iai pe e nau function, tuko e nau God-given purpose. Te nau tō no na tō mea ka koe tau mua. Wau whaarea whoke tahatanga programa, whakau hange ko tupo ni ma. Nai mandu nai ki lau ole kakai he ne whainga lifestyle. Lavish lifestyle. Ka koe taimi o koe na hoko ai ki hon taimi panihanga o moi mai hono mawhaike pe palo te kakai. Ko si o koe aku, that was his God-given purpose. He was placed at this time, at this very moment for that purpose. Ego kwanga I whakau platu haipe. He kono moni ona se dita tatau ai pe ia. Ko tatahi ai pe in the Volmoni function. Koe palparema koe he tau laki moia pe mo hange ko tonga tawha. Koe ne ki whiarak pe atahe au ni hanga ia tamte. Tatau ai pe ia. Koe ke toi aha ne fo I lele ia ana. Ka koe aspiration ko ia. Koe ne uhinga pe ana ia ke tūnga mawhai. Ai ko tupunga I u palparema koe ni. Kono moni hange koe whamatara koe tonga tapura ki he ne mea. Koe ngahi makatūnga o dysfunctional ko timi o muy he viso ne. But the source ko foi palparema ko ya. Ai ko bego foi kansa. O kune tupunga e u mahake konga ko whahoko whatongia.
koe foi kosi pe. Malo. Piveni ko hiko tataimi. Te tukuange ai whainga maari e koe ni ke timi tala noa ko ia ai mate o whao ki tonga. O tau hene whataha moha taha pe i he kau whanongo le ti o ko ke loto ke o mai ha o whehui ki a Piveni. Sai pe kia te koe Piveni? Oks, whakahofa pia se nita. Ko ia, ana pia mo vau, ka ha mo whakakaukau ki he whakatala noa koe ni o mai Piveni, pia ka pau ki ai ha mo whehu i ka Piveni, o ata pia Piveni ke mo whehu i mai ki ai. Vau, ko koe na ko ke asi mai i he screen. Malo se tita pia whamalo lai atu kia Piveni he ne kau mai mo tautolo he whiawhini. Lahi a pita ngahi mea ke he kutau sio ki ai ma tau whanongo ki ai he whiawhini. Pea ku aonga ke tau tangutu tautolo to e tātā naki ko uhinga koe ngahi mea konu ko o mai mihi tua pui pui. Koe o kou maari e ia au i he lau kona Piveni ko pe he koe o ku kehe ai fie mau mawhai me hano tamatei koe whainga ke mawhai. Hano tamatei hatu unga hato o taha koe whainga ke mawhai. Ko tui mahalo se tita koe ngahi mea no ku hoko lahi i he ngahi wā whakapolitikare. O ku asi pe atalahi mai he taimi lahi me he kau poupou. Koe taimi pe koe o ku na whei vai pe te nau mate aki i ha whafofonga pe ko hata. O ku nau whainga aki ai mea kotoa pe ngai all kinds of evil. Ke tuku hifo aki pe tamatei aki ha reputation o hataha. O ku whakatuta maki a pito pe o koe politiki o ku sai pe politiki. Pe o sai pe o matara noa ngahi uhinga mo mea. Ka koe foi lau kana Piveni koe ni o ku mooni a pito he angai whakakaukau ke tau whanonga koe ni whakapolitikare. O lahi e mea ke tala noa ki ai ka ko hange koe lau. O tau whakaamu ke agree pe loto lelei, loto maulalo a tonga tapu wha ke hao whai ha ne tala noa ko uhinga ke o te tau ata mai o tau pai espe ki hakakai. Aku tau o ange whainga maari e ke te kinau tolko toa pe i he tau ngahi polo kalama ke nao maa whahatala tala noa. Pea o kou kore whamori a ten ki he kakai kono o kunau mamahi he ikai ke o mai whakataha Piveni mo. Mo tonga tapu wha ke hao whahatala tala noa he whiawhinika o ku ikai fo ke mau pulei pe te maulava o physically bring mateni ke hao kau he polo kalama ka pau ikai ke loto ki ai. Tau whanonga koe ni o si mahino au pito ai ngahi mea whai eto ke he i loto he koa team a koe na tau tolu. Tau manatu meiri e ai he polo kalama a Piveni ki mua na e whakarere mai ke tangata e ki mo ngahi mafi e ne whai tu uni. Ne ikai ke ia hataimi e asi o pehe i whau ha kau whafofonga nai pe ko au e kau whafofonga ka whainga tuunga o whai e te whainga sio ia o koe ki tau mo nau tolu mo mea o ku tau whakaamu koe ki a ise tita. I he ene pehe o ku whakaukau. E toi lahi pe tau whainga ke kakai ke nā ke tau kau whafofonga mo nau tolu koe a koko o ku totonu ke nā mātala noa. Hei koe tau hange koe tau whakarea tau polokalama koe i he oi ahoni. O tau whie mau ke tau tānaki a ngahi mooni i mea. Ka tau lava o whai tu uni lelei ke tau whakaukau mo tau choices in regards ke tau whanonga whakapolitika re. Kai pehe fo ke ua ngalo a e tau mate aki e visone kone o tau tui o whakaitaniti. Te ngata mea. Malo au pito. Ana o ka hame o ke loto ke whehu i ka Piveni? Malo pito se titai. O koutu ia wia o ku lahi ngai mea ia ke whehu i ka Piveni o whikau aki pe moe whatala noa o whai i he whiawhini. Ka ko whakaamu awea na e ma opo mai tala noa hanko tāna koe ke mole koe ai pule anga o kouhi ke hawai ai whakakaukau koe ni ke mea kono koko e ahoni. Pea moe whakakaukau koe ni ke ikai ke lava e vote of no confidence.
ko hi se tita o ke ai benga mo ni me ai na e ma o New Zealand I he ngā au e koe nei whai ke vote no confidence ko ma o ngahi tohi ko ngahi telefoni na hiki kai kehe ko ngahi mea kataka se tita ke o hanga e au o tuku atu ko hinga e toke ai petaha e huma a muiangi o whata no neo o ku pehe o ku ngari to muieni ko sere ke tau whiri ka aku mahu inga pe mala e politikare e se tita ko mala ia o ku ko te pore ko ke ai o ku iai hono ngahi haa ona ke whai hono whono ngai I he mala e koe ni. Ko e tau o mai o hoko ko public figure o ku hanga lewa he kakai o siwi ki tau tolu he ngai tawha ako to api. Ai ko ku seat koe se tita ko taimi koe o tangata eiki. Na ikai ke ai ha whaahinga mea pehe e asi mai me ai. Neonga koe fo I mea pe tahana aku I loi na e whai aku hono tuku aki I tokua koe whenga ke to o ma whai ene awhio. Kau osi mahino o pito pea se tita I he lawe o no o kai ko ha whenga ke to o ma whai ene awhio koe whenga ke whakafoke ma whai ke tunga totonu ko tonu ke iai. Kai kehe I he kana e ho ata pa mehe sino o tangata ikpalemia ai potu tatau a ene mo ui whaka ulunganga mo ui he politikare he ko hinga na ane osi I loi ko tangata ko ku ke malai politikare o ku tonu a ene mea ko toa peo whatatau ki he ene pore o ku whai pea moe visone o ku ne hanga whenga ke whakotu mo whenga ke tau I ke hoko he whonua. Ko mea ko se tita o ko set ki ai na e ikai au pito ke ai hatai mia na e asi mai ai ha whahinga a tala noa pe heni o ku toi whai ha hu holo pe e toi whai ha ane whakakau ke whenga ki he mawhai I ha ngahi tawha aki o hange koe au tau whanongo kei I he whiawhini. Koe ngahi mea koe na o hake koe I he social media pea whai hono tālanga e ngai whaahi whakanga koe tala noa pe he fo I mea pe taha koe whenga ke to o mawhai ene awhio. Pea mahino au pito pe se tita koe ngahi tuku aki o ikai ke valid he koe hi o ikai ke hano whakamo oni he o ho ata mai pe mo oni a te ia pe koe lao e ono na I whakotuu koe ne whenga ke whakatemo kalatiange ai whaunga pure whonua. I he taim tatau o ke tuu maupe ai tumu ake o tonga ko ene awhio o ikai a lasi a ene hoko koe tu I o tonga. Pea ia ne pere se ti tau seatu he pōni ke ngai mo ni mea tau tala noa ki ai I he pōni pa ho ata mai me ai koe politikare ko hono nau eni. Oku iai ai neongo e tau whenga ke tau whafofonga e kakai e whonua. Ka oku mui mai ho tau tua ai ngahi self-interest ia a ki tau tolu whafo I tui. Pa koe mea ko whenga ko ki tau hanga tau I he taimo tau hopa mai ke mala e politikare o whakafofonga e hakakai. Koe tau whenga ke ta ofi ho tau kita pia puki ho tau kita ke ua na ngau e tapa aki ko ia he koe uhinga. E oho wale pe ko o alhake ho tau kita o overruled ai mea ko toa pe na tau pore ki ai ke kakai e whonua. Hange koe mea koe no hoko koe ni I tonga. O ku ngali whakaoli e tau whadongo ke ngahi mea koe no hoko. Ka koe ngahi mo ni I mea ai au tonu ke to o hake o tuku mai ke whunga te pire ke tau sio kei. E so tita ka whoni o ku whakatala noa piweni kau whenga ke hanga o whakahoa pia mo ngahi mea koe o ku mau koe I New Zealand e ngahi tohi mo ngahi telefoni mo pia ke te au o ku lava ke tala o ku ia ngahi mea ngahi mo oni I mea o ku hoko mai koe ngahi mea ku mo oni I ngahi whakatala noa koe ni. Ka koe whakaamu whakahan koe mea koe whakatala noa kia wao o ku mahau inga ke hao o tangata whane o whai wheinga ki ai ke hao o whai ha whakatala noa. Ko hinga ki he ene tawhaaki ke whakawhihui, ko hi ke tau mao e kakato o tāna pia tau tuku loa mai ai ongo tawhaaki ke whunga te pire, pia whai me ai a hono siofi, ko hai mea ko o ku hoko. Ka ke te au se tita I he pōni mo ianga whakatala noa mo e ku whakatau koa ke ngai mea koe no ku hoko. Ko hinga he ku osi ne osi tuwha pe ki tonga ki he
Koe ko pepe e ana te uhanga o lau ato ai mea ko ia, ai tohe ko ia, i he wani i he ki taim ko ina, wha mole mole pe ana ko hui ko mau mau tala no ato. Ka ko pehe o pehe o tatonu peke. Na iai foki ai tokoni atu pe ko toi taha moia ngahi mea nai taha palasia ai anu usilani ia, ko hui ko tokoni ai taha o i kau whaifale i ko ia ai patoa no usila, ko sia osi ni umei tolu, ki tonga ki he koa timi ki lava o whakahoko ai vote of no confidence. Na e whakahoko foki e sia osi ia ni umei tolu ai whakatala noa ki he tokoni pale mia malolo ki a sione vuna wha o tosia ke lava o hifo mai pia me i he tokoni pale mia ke pale mia lolo tonga neongo i he ulaki whaka eke ko ia o sias ni umei tolu na kai ke loto ki a vuna ka i he tautou a ahi mo tautou a ahi ko ia a sia osi ni umei tolu na e lava ai ke hifo pe tukuange e vuna ai sea ko ia ko tokoni pale mia o tonga kai hau ke kau whakataha pea moi koa team. I he whelotoi ke whakahoko, ke he pe ke whakahifo ai pureanga lolotonga ko uhi ko ngahi whakamole ko ia pea moi ngahi sufferings ai whonua makatunga he whaito utuuni ai pureanga lolotonga. Ka te uhanga lau atu ka te ki mautolu ai whakamā opo o ngahi whetohi aki ko ia. He na e hiriange ko ia ai mole ai vote of no confidence. Na e hanga lema e si aosi ni umei tolu o ne whakamā opo o mai. Pako e tautala noa ko ia he whiawhini whakamole mole pe o kai ke iai ha whahinga loto he ni ki ha taha o tatau wai pepe ko hai e whakafofonga i he tawhaaki ko a ko loto pe o mai information ko o e mea mo oni ko ia nai hoko i he toa pui o tuku ki loto pe tau i lo i mea ko ia nai hoko pe tau hoko a te tau whanonga. I aho tolu ko e peleri nei whakahoko e tohi ko ni mo no whakamā opo e si aos ni mei tolu mei no usila. Au kalani ni no usila ko e whakamā opo e ngai whetohi aki i meili mo le ko te hiki tepi a siaos ni mei tolu pea mo e kau whakafofonga ko ia e kakai pe koe patoa. Ko e ngahi uhinga eni o pehe ai e siaos ni mei tolu he ne whakotuu atu ki he koa timi ke toko hifo ai sea o e pāti patoa se misisika mi hono lakanga ko e sea. Pea pehe foki ki tonga tapu wha. Ko e ngahi whamoni to tonu eni ko o atu i he ngā ue na e whakahoko i he vote of no confidence ke mea ki ai ke mea ki ai. I kai ke whalalaanga ai sea. Whaingataa e kwhetu utaki mo ia. Lahi e ne lea loi mo i kai mo oni. Na e mahino le lei ki a te au e ne i kai loto ki he vote of no confidence ko e uhi, ko e kulama le lei o whakahoko e whatongia. Kai i kai ko ia. Na e mahino le lei au pito i e hili pe hono whakahu ki he whale a lea o tonga, ai vote of no confidence. Ko hamai a e sea, he kere a voice o lea loi o whangai whatapu. Mo lohi aki e kakai o e whanua o ne tālai ko e ola eni a e talatala noa pia mo e kakai o e whanua pia mo e ngau e whakataha pia mo e kau whafofonga pia na e fuoloa mai pe hono talatala noa i ke mau. Ka e hiri ko ia na ako whiu whinga atu ke matala noa pia na e ikai au pito ko haola e nia o ha talatala noa pia mo e kakai o e whanua o ko fu u whakamana wahe ko ene whau pe haloi ke lohi aki a ke kakai o e whanua pia mo e patoa, poate patoa. Ko e whaunga e ma whetu utaki, ko e whaingata atu. Pia ilonga lelei o ko i kai ke whiunga ki he taki. Ko e anga e na ai whaunga e ma whetu utaki. Ka mataanga o ngā ue i ahawa tolo sune wanoa taimi ni ma whanoa pi ema fufua taimia ke utala noa telefoni ai pia mo sea. Na ako whakahoko ki he sea, ko tali lele i sone vuna wha autosia ke toku hifo hona pule anga mo pohiva pia te tau ngāwe ake a vote of no confidence. Na ako whakotu uatu pale mia sone ke pale mia sone vuna wha autosia tokoni a se misisika. Na ne o mai ki a te au ai tali koe ni se misisika. Whamalo, lahi ata sias ni umei tolu ho o ngāwe lahi pia moho o whanua mo whamole ki ai ho taimi kai pehe ki ho ngai whakamole. Ko au fia lahi au pito pia ko au tui ki ai ke lawai ke tau whakahau fi ai whanua i he fo i tau e taha ko e ni i he fu u whakamole whakavale ko whai i he pule anga. Na i whakahoko mai o whalala pia mo tui ki a sione vuna. Ke ne hoko ko e pale mia. O ke kai ke tokanga ia pe e tokon pale mia pe minista pe whafofonga pe ia. Ka ko honoloto ke toko hifo ai pule anga.
Nā whakahoko kia se misisika ka taki aua te ke toi wei e whakatu pe toi omi hao whakakaukau nā wesia ai palani o vote of no confidence. He oku mahu inga ke lava lelei, pe ane tani lelei, ka ne toi pehe mai pe, sai pe, ka e tok talanoa pe ia ki a vuna. Ko e konga e ne tari whamui saipe e tok talanoa ki a vuna, ko e taimi ai pe ia na aku ilo iai, o ki ai palopalema o se misisika. E anga whewhe ke whaingofua ane talanoa ke sene vuna, talo e mole ai pole anga, ka na aku tuku whakatafa aki e nelea ko ia, ka o kumo omua mo mau inga ki a te au ke lava ai vote of no confidence. E ahua malo ko ia sune wanoa taimi o no tahahiva a e fiafi. Nā ko toi whetu utaki messenger i he Facebook a ke se misisika ko wakai hifa o kune sio peki ai kai kene tani mai. A olaka si ulai wanoa taimi valo tahafitu ei emma na e tohi mai a se misisika ko ene tari malo pe angatai. A ho tahaua si ulai wanoa na whakahoko ai ke se misisika ke na talanoa mo sone vuna i he fiafi ko ia pe ane tari lelei i he taimi i ono wataha PM. Ko e toki fuafua taimi ia na lamai e se misi o talanoa mo sone vuna i he eku falei. Pea na e miniti e tahavalu seko ne wanima e na talanoa kau whanongo pe. Na aku ilo i ai pe o ku ikai malama e se misisika e talanoa hanga tonu mo e rea mo oni i honoloto whikau aki pe mo e na talanoa i he vote of no confidence. Ka e talanoa hanga tonu a tavuna ia ka io pe ia. E aho tahaua si ulai wanoa taimi walu wa taha e fiafi na e tohi mai a se misi o whakamalo lahi mai ki a te au he whainga maari e kua oangi. Ke he whanongo ai ki he leo ko ia o sione vuna mo ne poupou mai ke tāpu e kina ki maua mo e poupou ma te aki ki he ngāwe a ia o whakahoko ki o tau whanua mo e ka hau o whātu mea se misisika. E aho taha whituko si ulai wanoa taimi taha o si valo me he tātaha pongi, nā ku tohi ai ka se misisika ko o wakai hifo si o peki ai ka na ikai kene tari mai. E ahonima ko ia a kosi wanoa, o si valo whawha pongi, nā ku tohi ai ka se misisika ko o wakai hifo o ko si o peki ai ka ikai kene tari mai. A hawa taha September wanoa, taimi taha wawha taha e fiafi, nā ku tohi, nā ku tā telefoni ki ai, ta tangi pe ai telefoni, toi tā ki ai, aho ta tau pe i he osfitu me he fitu e fiafi, ta tangi pe ikai kene tari mai. Aho tahawa o ka topa wanoa, taimi hi wawha walo e ema, nā ku tā ki se misisika, ta tangi pe ikai kene tari mai. Aho ta tau pe, aho tahaua o ka topa, taimi hongo o si hiva me hongo fulu pongi, nā ku tohi ki se misisika, ko o wakai hifo, o ku si o peki ai, ikai ke tari mai. Aho ta tau pe ai pe, aho tahaua o ka topa, o si wha me he fitu e fiafi, nā ku telefoni ki ai, pe ikai kene tari mai. Aho tahatolo o ka topa wanoa, taimi fitu ni mawalu e fiafi, tā ki se misisika, tatangi pe telefoni ikai tari mai. Aho tahahiwa o ka topa wanoa, taimi hongo fulu manima, pongi, nā ku tohi ai ka se misisika, ko wakai hifo na si o peki ai, ka ikai kene tari mai. Aho wataha o ka topa, wanoa, taimi fitu whātolu e fiafi, nā ku tohi ai ki a se misisika, ko wakai hifo na si o peki ai, ka ikai ke tari mai. Aho tatau ai pe, wataha o ka topa, taimi hiwa hongo fulu e fiafi, nā ku tā ki ai, tatangi pe a telefoni, ikai tari mai. Aho tatau ai pe, wataha o ka topa, taimi hiwa tahau e fiafi, nā ku tohi ai ki a se misisika, o ko matatari atu pe mosione vuna ke mautalanoa ko wakai hifo na si o peki ai taimi ko e hiva ua whapi ema pe ane tari mai. Ko yanga eni tari mai. Malo tau lava, malo ngā ue pe ako ene tari pe ia. Aho tatau ai pe ua taha o ka topa taimi hivani mataha e fiafi tohi atu ke se misi ko lava e talanoa mo mateni ke iai hano whainga maari o ko matari atu pe mo vuna ko wakai hifo na si o peki ai kai ikai kene tari mai. Ahawa o ka topa wanoa, taimi hongo fulu e fiafi, tā kia se misisika, tatangi pe a telefoni, ikai tari mai. Ahawa tolo o ka topa wanoa, taimi fitu tolo ni mai pongi, tohi ki he sea,
ko e toi kore whakamole mole ha whainga maari o ku make i tari atu pe a movuna ke mau tala noa kua uwakai hifo o ku mea peki ai kai tari mai. Aho tā walo no ve ma wanoa taimi taha wanoa pongi tangi se misisika ta tangi pe telefoni i kai ke ne tari mai. Aho whāti se ma wanoa taimi ono whani ma pongi tangi se misisika tari mai tala noa mini te taha se kone ua ono pe a mo ua mai i ne telefoni koutou e tā atu aho tatau pe whāti se ma taimi a ononi ma taha pongi o ne tari mai. Na matala noa mini te ono se kone hiva. Nā whakahoko ai kia se misisika ko se ne vuna ena e wholau atu pe a koe wholau whaingataa. Koe wholau atu ke tau teu ke mau ke whakahu a vote of no confidence pe a ke tari mai. Koe tari ena se misisika whamalo a te ngāwe lahi si aosi ai hataha ke tokoni pale e mia nā ku rea taipe ke se misisika ka taki oua te ke toi o mai hao whakakaukau tari ai whakotutu ko whai atu na mau ai palani ko ia oi vote of no confidence. Nā whehu i kia se misisika koe hai uhinga o ki kai te ke loto ai ki he eku whakotutu koe ke tokoni pale e mia. Tari a se misisika koe mea hei ilo pe e tari pe e tari a he toenga o e kau whafofonga pe au pehe atu se misi ka taki oua toi whai ha mo loto. Kai lava ke tau ngau e whakataha, kai malawa whakafoki ai pureanga, kai ikuna ai vote of no confidence pe ngatai e matala noa. Aho ni mati se mawanoa taimi taha wa whae fiafi na aku tae ke se misisika tatangi pe a telefoni i kai kini tali mai. Aho ngofulo ti se mawanoa taimi wha hongo fulu pongi na aku tohi ai ke se misisika whakahatu e kupou mo tala monu pe au wakai hifa o kunisio pe ki ai pe a ni tali mai ai tohi i he taimi i ono tolua pongi aho tatau pe a koe ne tari e ni seasi malo e pou pe mo e whakaloto lahi o kou fia lahi he foki mai ai tangata mo uilelei o whātu koe ngata ia e ne tari mai ai tohi. Aho tatau ai pe hongo fuloti se ma taimi fitu ano pongi ai tohi mai a se misisika ki a te au o ne whakahoko mai ai mea koe ni koe submission na e formu e ua koe notice pe mo motion. Koe notice, koe tokataha o kone whakahu atu ai whakotuu koe ia vote of no confidence. Koe motion, koe ngahi makatuunga pe a sign ai tokohongo fulu mo e whakotuu ke whakamalolo ai pale mia. Nā aku tare ia toi pe he aho tatau hongo fulo tise ma taimi fitu whahiva pongi ai whakamalo mo e honga ia he ngawe lahi kua whai ma ai whonua. Nā aku whakahoko atai pe e kukore ke se misisika koe whalala o ke a te koe pe mo e kau whafonga whakafofonga pe au tala mono atu ki ai. Aha taha whako ia ti sema wanoa taimi hi wātolo fitu pongi tātu ke se misisika tatangi ai pe i kai ke tari mai. Ko auto e tātu he taimi osinima me hongo fulu pongi tatangi pe i kai ke tari mai. Aho tatau pe taha whāti sema taimi hongo fulu taha fitu pongi ko autohi atu ke se misisika ko wakai hifo na isi o pe ki ai ka i kai ke ne tari mai. Ko auto e tātu aho tatau pe taha whāti sema taimi taha wā hongo fulu e fiafi tatangi pe i kai ke ne tari mai. Aho wa taha koia ti sema wanoa taimi hongo fulu tolo wha pongi na tai ke se misisika tatangi pe a telefoni i kai ke tari mai. Tohi atu ke se misisika aho tatau pe wataha ti sema taimi hongo fulu tolo ono pongi kua wakai hifo na isi o pe kiai kai i kai ke ne tari mai. A hongo fulu sanuari wanoa wataha taimi taha nima pongi. Ta atu ke se misisika tatangi pe i kai ke ne tari mai. Hiri e ku tātou tohi mai a se misisika si aosi malo e ngāwe lahi. Nā ku whainga ke utaa ki avuna o ku mate mai e ne telefoni. Nā ku tāri atu ke se misisika ka ataki atu ko tokanga atu. Ko osi totonu ke tau mau au pito. Pea koe ku whalala o ku ia te koe pea movuna. Aho tahaua sanuari wanoa wa taha taimi ono tahaua pongi nā ku tohi aika se misi whakamahino mai he o ku au hoha alahi au pito pea kou whakaongongo atu. Koe hā e tūkunga o ku tau iai. Koe aho eni nā tau ngāwe mai ki ai ke tau maua i kuna pea ku au wakai hifo nā o se sio ki ai kai ke ne tari mai. I he aho tahaua koia ai peo sanuari wanoa wa taha taimi ono whahi vai fiafi tā ato tatangi pe i kai ke ne tari mai. Aho tatau
ai pe a taimi fitu tolo whai fiafi tātu tatangi pe e telefoni i kai kene tali mai. Toi tātu aho tatau ka i he taimi walu wahi vai fiafi tatangi pe e telefoni i kai tali mai. Toi tātu aho tatau ai pe i he taimi hongo fulu ma walu a e fiafi tatangi pe e telefoni i kai ke tali mai. Aho tahaua sanuari wano wataha ko tohi atu mo e whakamalo mo e kole whamole mole ke kātaki ka pau ko whihala ki pe tōno no ha ako whakafotunga lolotonga e tau ngāwe ki he vote of no confidence ko kole whakamole mole atu ki he whiri wanoa ua taha mo e ngāwe mo e kaluse whai ma ai whonua. Hiri e kutohi ko wakai hifo o kusio ki ai kai pe ke ne tari mai. Aho taha ono koia sanuari wanoa ua taha taimi ni ma hiva ni ma ono pongi na kutohi ai ke se misisika o kole pe te ne tari lelei ke uka watu ke mau ngāwe whakataha i he teu i o whiri ki novema wanoa ua taha. Ko wakai hifo o kusio ki ai kai ke ne tari mai. Aho anima koia sanuari wanoa ua taha taimi hongo fulu tolu fitu pongi tohi ki se misi ko i poupou watu mo i tokoni he whaunga o e whiri i novema ke tau i kuna ko wakai hifo o kusio pe ki ai kai ke ne tari mai. Aho hiva o Februari wanoa ua taha taimi taha ua tolu pongi na ako tohi ai ki se misisika ko i whie tokoni mo i poupou i he mea tatau ke he whiri ko i novema ke tau i kuna pea ne tari mai e kutohi i he aha tatau ka i he taimi taha tolu ni ma pongi he futohi loloa whau au pito pe au tari atu ai pe e ne tohi he aha tatau taimi taha ua walu e fiafi. Pea ne toi tari mai e kutohi he aho tatau ka koe taimi tolu ua fitu e fiafia pe au tari atu e ne tohi aho tatau pe i he taimi whani mataha e fiafi. Mo e whakotua atu ai pe ke whakamole kai whakafisi me he sea koia o e poate he kuta e whiunga e ne whakahoko whatongia. Ko wakai hifa o sio pe ki ai kai ke ne tari mai. Aho hiva i pe o Februari wanoa ua taha taimi ni maua wha e fiafi na ku tohi atu ai kia se misisika o whakamahina ki ai ko kei tui pe mo whalala ki e ko ngahi whakakau o ko whakotua atu ko wakai hifa o sio pe ki ai kai ke ne tari mai. Aho tolo koia maa asi taimi hiva ua ono pongi ko tohi ai kia se misisika ke ta ofi ai ahi whakavahinga kai ulaki whakalele i mo whakama opo ai mo vete ko ia ai poate patoa ke ha ki tua ki he kakai o ko mau lava whakalele i ki mau tolu pe ka pau he kai ke lava whakalele i he kai ke lava ke tau pure anga ki tau tolu ko wakai hifo o ko sio pe ki ai kai ke ne tani mai a whama asi taimi fitu whataha e fiafi ko whakahoko ki se misisika ko e palani ngāwe ki he whiri na ako o ato na e whaupe i loto i he vote of no confidence ko e palani ngāwe le lei taha ia pe ngāwe ke tau i kuna aki ai whiri i novema wanoa taha ko wakai hifo o ku mea pe ki ai i kai ke ne tari mai. Aho fitu ko ia maa asi taimi hongo fulu taha fitu e fiafi na utohi ai ka se misisika tuku a maa teni tapu eluelu mo si awasi po hiva ki tua kai malava le lei pe tau ataina ai whakataha kai pehe ki a te koe sea ke mau hasio o kutonu pe mo maa pe hiria pe tokiui ki na ua ke oange hana whainga maari ke na tari ki e whakataha ko wakai hifo na ne sio pe ki ai kai ke ne tari mai. Aho walo maa asi taimi hivaua ni ma pongi na utohi ai ka se misisika koe kei poupou ke ta ofi ai ahi ke ulaki whai ai whakalelei ko wakai hifo sio pe ki ai kai ke ne tari mai. Aho anoa koe maa asi taimi hivaua walu ko tohi atu ki se misisika ko e kukole whakamole mole mo e kutau tapa ka taki whakafisi pe ake hifo melino pe koe mei he sea o e poate patoa ka taunga unu e taunga we he oku mahu inga ai tauni ke tau ikuna ai whiri koe novema. Aho a whako maa asi taimi tahatahani manoa pongi na ako tohi ake se misisika ke anga lelei mua pe a whakamole mole ko kei kore atu ke whakafisi pe ake hifo tau ataina pe ia. Pe ake puke ai melino kai oua e longoa ai kakai o e whonua whakatatau ki he uhinga totonu ko whakamooni o ko ikai ke whiunga mo ke i tau ke hoko ko e sea. Ko wakai hifo o sio ki ai pe ane tari mai. Aho tatau pe a ua whako o maasi taimi taha ua e fiafi. Ko e tari ene a se misisika o ko loto o ko osi loto ia ke whakafisi me hono lakanga ko e sea pe a mo e whatongia ko e whakafofonga whale alea. Ka e pango o ko ikai ke loto ki ai a tonga tapu ua ia. He o ko tariui
he ku tariu ia ki ai. Nā ne whakahoko mai i he ene tohi, whakaamuange e ia na aku le sisita i tonga tapu ua sias ni mei tolu, ka e malawa ke ne tuku mai hono taimi ke matalanoa. Pea ne whakahoko mai i he ene tohi ke utalanoa pe au ki a siasi pōhiva, he ko eku whakafofonga ia. Pea ave ki ai eku whakaanga mo eku poupou, pea ne whakamalo mai eku fia tokoni, ka aku ikai ko hatoko taha totonu ia ke utalanoa ki ai eku ngahi whakakaukau whakapolitikare. Whakamole atu na o kufu ngari loloa ki he wakai ai feito una na ai feito una ki he ngāue na aku whakahoko ka na aku wheinga i he taimi tatau ke whakamā opo ke māu he oku mahu inga pe ako yanga ena e ku whengawe ake pe moesea o e poate se misisika i he ngahi whaunga koe ni ke whakahoko ai ngahi whetu taki ki mua i he vote of no confidence. Ko hi whoko ngahi e-maili, ngahi telefoni, whetohi ake i he messenger pe moe talanoa telefoni. Ka take ko ngahi whakamooni ena ke mau mea ki ai ko e whainga taa anga ena ngā we, ko i kai tari e se misisika ai ngai tohi i atu. Pea mai ngai telefoni ki hono whau mo i whakatu utu e vote of no confidence. Ko ia kua u whakatu atu o i kai toi whiunga ke hoko atu se misisika ko i sea. Whie mau ke tuku ki tu a māteni tapu elu he oku ulungaanga whakamoweu veu. Ngahi makatuunga ke tuku a māteni ki tu a pia me he poate patoa. Oko i kai ko hataha whalalaanga ki he ngāue whakatoko lahi. Oko umahinoi oku ne palopalema whakaeloto mo loto tau whehia i kai hanga mārie. Ngahi pui tu a na aku lau ko e whakakoloa he ko ngāue whakataha mo māteni tapu elu. Pia mo toi whaofiange i he vote of no confidence. Na aku ngāue lelei mo ngāue aunga ake e taimi ko toa pe oku talanoa ai. Ke ilo i totonu o ku mooni ai ngahi talanoa mo ngā ue o ku whakahoko mai e māteni mei he poate patoa. Mo loto totonu ke tau ngā ue whakataha mo kaluse whai e tau kehe ka lava whakahoko lelei mo i kuna e palani mo i whakatu utu a vote of no confidence. Ko ia na aku mahino i lelei o ku iai pe e ne palopalema whakae loto mo i tau whihia ke ne tuku aki i hataha i e ne loto pe mo tuku tuiki ai ka o ku ikai whakamoonii. Ko ia na aku ilo i lewa pe au tuku lelei pe ki he tawha aki, pe au ngāwe aki e ku tau kei, ke ulawa o si o lelei mo tau ataina o i kai tau whehia pe lotokovi pe solova aki, ke solova aki e palo palema. Taimina i kamatai ai whelonga aki talanoa pe mo māteni tapu elu, koe ahua tolu o sune wanoa. Na ako whainga ke utalanoa ke he sea o e poate se misisika ko ia na ako whakatalanoa ke sea o se pōhiva ke tokoni mai ha whaunga na alawa ke utalanoa mo se misisika pe au whakahoko ki ai e ku whakakaukau pe ane o mai ai whika telefoni ke uwhetu utake ki ai ka na i kai ke tari mai na ako toi whetu utake pe ke sea o se pōhiva pe o mai ai whika e taha a se misisika pe mo e whika a māteni tapu elu ke utalanoa ki ai na alawa whakahoko ki a se misisika ko ia na i whainga māteni tapu na whainga māteni tapu elu pea lava lelei ke utalanoa mo se misisika i he whiawhita tau pe watolo sune wanoa. Nā ko toi whoki ki a māteni tapu elu o whamalo ki ai ko lava lelei talanoa mo se misi nā ne whehu i mai pe na aku talanoa ki a seas pōhiva ai uhinga. Pea o talange iyo. Nā ne whakahoko mai ko tangata hala ko o talanoa ki ai. He tene veuki ke ue lava vote of no confidence. He oku fie pare mia pea ne whakahoko mai oua te utalanoa ki ai mea. Kua o le koti ko toa pe e matalanoa telefoni he kua o ilo i kohono palopale ma eni. Nā ne whakahoko mai e matalanoa e taha ke oua na oangeha minista ki a seas pōhiva. He oku kei fo ou. Pea oku i kai tene ilo i ai ngā we. Nā aku oho vale ai pe he ulu aki whelongo aki pe mo māteni i hona ulu ngā. Nā ne whakahoko mai o totonu ke whetongi a pensi mani whiwhita o i kai ke malawa lelei ke ngā ue whakataha mo hono vāhenga. Pea o ku ngāri vale au pito he taimi o ku mau i loto whare alea ai, o ku lahiange e ne mohe i loto whare alea, pea o ku i kai whiunga ia ke hoko koha minista. Nā ne whakahoko mai o ku totonu ke whetongi loua ai ongo whakafofonga hapai mo ale whinau vei vosataka, he o ku na heke mei he visone o tatau mo saia piukala. Nā ne kore mai ke oua te uto e talanoa ki ha whakafofonga whare alea i he poate patoa o ngā ue
Ai ngā aue ai vote of no confidence he te nau mau maui. Toko pē ki a maua ke ma whakatō tō. Nā ne toi whakahoko mai ke tauhi ke malu o oua toi ilo ki ai hataha oa o ki hoko mali. Nā ku whakapapau i ai pē o ku puke lahi mo oni ai tangatani pe a fie pūle mo fie mau mawhai. Nā ne talamai ki a te au o ku totonu ke ukawange ki he whakatu utu o e whiri no vema he o ku tui ki he e ku ngahi whakatu utu u. Ka koe pango he ikai ke tāria he toenga koe a kau whakafofonga. Nā ku kore atu ai ki a māteni tapu e ruelu ke ta ofi ai whakatu ke li liu hingoa o e patoa. He o ku ikai malawa ia o solova ho mou palopale ma. O whakafo ofa pe hingoa koe palopale ma ko ho mou mo veu veu. Pia ne whakahoko mai koia. Koia pe o ku ne whaalea aki. Ka kua pau ke ne whakawhekiki i mālohi au pito ke whetongi a hingoa pe au pehe atu o ku ikai ke utui ki ai. Here pea ngahi aho me iai ko i meili mai o ku ikai ke tāri he whakataha ke ukawange ki he whakatu utu o te uteu whiri i novema. He o ku ikai ko au pe kana iai mo i kakai kehe na e kore mai. Pea ne toi whakahoko mai o ku os iai pe palani ngā aue ia ai poa te patoa. Ko kehe rewa e ne talamai ki au o ku ikai ke iai hapalani ngā aue ai poa te patoa. Whakatulou atu mou wakaiange ko ha tangata totonu e ni ki he tau ngā aue. Whakamole atu ko whakatu atu ta e toi vei ua ke mou tuku ki tua a māteni tapu eruelu na a foa ho tau waka. Mole ke mama o koe whaieni i haloto tau whehi a pe loto meheka. Ka ko e ku ilo i pau mo si o tonu he ki taimi na a mau ngā aue whakatahai i he vote of no confidence. Whakatawange ki a teki mau tolu ai loto tau ataina mo hanga maalie o ikai whakahoho loto. Pe mamae tangata kai tonu ai tau mua ngā aue ke tau ikunai ai whiri koe wanoa wataha. Koe solova anga ia ho tau palopale ma koe tau tapa atu ke tuku ai ongo takantani ki tua se misisika ma teni tapu eluelu he oku ikai ko ki naua pe mana tui ai si kakai lau kiru oku nau poupou atu ke tau pule anga. Koe konga pe eni o ngai whetohi aki e toki mau ai toinga o ngai whetohi aki mo ngau whakafofonga ki he pe toki tuku ange atu malo. Sias ni o mei tolo, whamre mōre atu. Koe futohi lolo heni. Pea kua hoi la ia hana laua te futohi lolo koe ni. Kai kehe koe tautaimi ena. Toi pia mini tolo pea hoko e hiva. Ka kou pehe pe koe maa uia pea moi maa opo ai ngahi mea. Nai tuku he tua pui. Ko o mai katoa. O tuku atu ka te mou tolo. Ke toki whai ai pe ho mou whiri. Pea toki whai ai pe ho mou make-up ho mou mind. Piven piukala ha whakaukau whaosi mai ki he futohi lolo a koe ni meino usilani. Piven? Katake pe mahalo ko si i mahalo lo ata piven. Ana? Masi se tita. Yo. Ko lau ko hanga kaka yo. Koe ha? Katake pe mahalo ko si i. Kai Toko he whale te o. Toko he whale te o. O kero se te taka pau na waki whanau he tohi koe na ki mua. O kero se te taka pau na waki whanau na ke waki lau mai tohi koe na. Na e kehe ta polo kala matau. O na uki whainga taia au ia he. He ngai. Ke whainga taia koe ka mataki. Ia na uki whainga taia he kukunga ko pereperenge ia he isiu. Ka pau na ke waki hanga. He konga se te te utaka koe. Na ke ospanong pe ai lahi o wha interview a he plea voisi. Pe ai ngahi whakaanga mai pe he whanau me whamiri o akirisi. Kana o whaka apa ki a akirisi. Pakai ke uloto ke mau whihanga hangai he mitia. Mea ko ia ka pau, wah mea ke na o maa talanoa mai kau. He na e lahi ang hok taimi mo tantai ki hono ngai a whaoso si. Ia ki nau tol he nau taktah mo ua hono ngai whamiri. Kana ku nofo na si ko whaamu mahe osi whanong ko lau e tohi. Ka pau na ke waki lau mai, disclose mai ka au.
ke honga ka whatau atai na iau he hala whanonga. Kai koa pe ko kei hai sia a au he fu mea koe na e huinga ho hau ke hau o whakatawa tai na i ki mautolo. Ka ke hau koto i hai sia mai. Kai ko koe lau ko osi ko tuia ko mama e mea kana umei tau atai nangi. He kono uhinga ko pe au ia. Ko au pe o ko tagoina ko mo tangutu mai mo ko futohi ko na se ti takapate hoko tau ke foi negotiation ni toi maria nge te hoko pe ko se uia I loe ke foi tōnga ko ia ki hoko mai ko ka lere tau ke osi te hoko fulu ki tauto mai hena ka tau ki lave ai lewa ko whampe ke i loe he tau ka whanongo le te o kai ki aha personal heni ko se misi o kou ofalahi au pito ke hesea, o kou ofalahi au pito ka tonga tapu wha, ta tau kotoa pepe mo tolo. Ta kai ahe mo oni mea ni koe nei hoko tu apui hoko atu piven. Se tita. Koe mea na kuako me tanta iki. Ke maalunga nge interest e kakai. Te tau aipe. Koe tau whainga taia fo koe ni. Koe kai ke na o mai o ke transparent. Si se hisa ko wha mai na ea ho polokalama. I Epereri, Siulai, August, pada pergi tanta i September. Ngai program ko au na motala noa ke pada taula pe ma wa mafu mo la mari tanta ki enesio ke tau unga fabrikare. Kai ke amanaki ko ume ko mo mau o ko ne reinforcement pe ume ko mau. Na ia e ko whakatala noa pa mo tangata mitia ngawe follow mo Martin ngawe follow mo Akris ko kalaf mo ala. Na ia e ne whakalave o pehe kapau na FIA Koe osko ne whamatala na utuang ke whamatala. Pana o whahokam kia anga i whakaukau e se titai. Oku tui, oku hala, ke tau awe katoa pe palo pare mawha politikare ko tau pe tau whenga ngai koe ni. Ke solova mai Akirisi, pa tau pena e tatongi solova mai. Ka koe God given purpose o Akirisi, he tui ai motu an. Ko ne ostuku mai foi platform, toko taha fitu e kakai, whiri me ai e pare mia, whiri me ai kau minista, e nau toka ngai tuhau, mo interest e kakai. Ko ngahi whihi ko tau whitakai mo ia. Ko whihi ko ia o ia ki tau tolu ia. Whatongia mo tau God given call mo purpose. Ko whakakau ko ke tau tukua ki a Akirisi. O kui kai ke hala a Akirisi. Ke maalunga ene ofa hono ofe fine. O ne tae whai ha mea. Ki a Martin. Ko tukua ki ko wai hamene ke lava a Akirisi solova. Ai foi palpare mo ya. Ka te utate te foi mo ni mea ko ni. Na ko hinga ko lawe ke ni. He na ko vale no vai me pe Akirisi. Raki mo minute na ne kore mai. Piven ha pe ko to koni mai ka te au. O mai ho whakaukau he ko whalala ki ai. Pane ospe ko pane vai mai. Ai hanga e Martin violently abuse hono hoa. Kon ofe fine o fai. O hinga ai. Ene whainga taia hala whanonga. Mo ne whainga ke abuse. Hono whai whanonga. Ene ilo pau. E fua hono ofe fine. Kanonga tamaki koia. Pena ku mitigate u isi u koia. He hala whanonga. Ka nega iu amanaki. O kuloloto e iwolo koia. Koinga mafanase. Eu amone. Eu fui na daia. E polokalama koia. Na figa que o loto lá. Ui que fata utai dai kakai ko eri ko ma fo Akirisi.
nani fuck o hange ko tau sipi nei ne fuck ne mo i go ne fuck sipi kana hutui ko fai ngata ia nani pas mai ke tau vete winga I falo tola unga ka pou na na ho ha ko va ve tai mi mo fai sia si na fa mai e toi na ke lau mai mo ufe ta no aki na ke hanga o vai mai mo kakai o na awe ke issue ko ni no ma wa lo to la fe un o fe na kakai wa he to fola hufies ai fale ala se tita hulu mai fu mama la hi fa uria ke tau fono ke file wa no wa ta ya ka pau na ke mana ke le pe to re aki ko visto ne ko ni o fraitanit vete fraitanit ko o me au hoko unfold mai na ke te tau amanaki ki ai na ko ilo fa pau je te tau fainga ta ia ka minista ka fa fonga he ko timi he fingau aki ka mo fa fonga tanta fa mahino ka au to no fai tanta pua pe mo sea ko timi mahino au pito ka te po ko ke uloto ki toi faka loloto atuai he me ko ilo he ko tuku aki ko foi hanga tamaki ta ko social foi kanza o no foi favor tanta fa pa mahuinga hono tuku ati kakai ke fai to toni ke tau fili novema aki ai mama e atamai me loto hanga mari e langa fonua ta mo ka ai fonua mo tau fana mal ko ia pesejita Malo apito e piveni pa ko fa malo atu yo kau mai e polo kalama ko ia o e fiafinika ko hui pe ko tau taimi ana a pe mo malo ko wata e fenga mari fa os ko ni ke mo fa osi mai leva e tau talanoa tau kamata pe me ate ko e val pe os ko pa tau fa osi mai e ana val Malo apito se tita pe ko fa malo atu ke mo tolu na mo tune in ko fu Koi fu talanoa maho inga na tau whai he pōni. Pea hange koe lau, se tita koe ngahi mea koe na tuku atu koe ngahi mea pe ko tau ilo. Koe uhinga whoki ko e tau ngahi ngā ue koe ni me toko ni koe ni ke he whainga i e vote of no confidence he hanga e tau tui o tau whie mau ke tuku hiwa pure anga koe ni ke oe hoko toi hoko atu ai ngahi ngā ue mo ngahi pure kovi o ata mai ki tua. He kai te utoi whakalolo ko ngai koe taimi ka ko whakamaloa pe ape pa ko fia au he au e tau polo kalama ke tau lava o tuku atu e ngahi mea ko tau ilo ki ai ke vahe at mai mea ko tau o tau mau mai kakai ko ni oku nau kau mai ki he tau polo kalama pe moi whakaamu pe se tita e hoko atu e ngahi talatala noa ko uhinga ko ne kakato mai pe ngahi issue mai ngahi mo ni me atu ko mai funga te pile patau toni mo fili me ai ngahi lelei me feitu ukon ke tau o tau whakakau e ngā unu ai tau viso ne pe ngā unu ai patoa ke tau tu unga o whakalakalaka ange malo Peter Val ana fa os mai ai leva Malapito se tita pe kotuia o si ma apo me akotoa pe I he polo kalama e pōni pe tau tui pe o koe tau whainga koe ke te mokalati ko paupi ke kamata me te tau tolu. O ku kai ko ha tau whai eni ko uhinga ko ha toi uhinga ka koe tau whai ko toa pe he ilo na tau mau halelei ke kahau e tau whononga. Pea ko pau ko fo imaka ko toa pe ko pau ke te kai ka pau tau loto ke tau usia ha pule anga o ku toi lelei ange mo toi whaka ofa ange. Pea koutou se tita koe ngahi ni aia ko ma apopo lelei whamaloa ka piveni I he kau mai pea pehe ke kau whanongo whamaloa toa mau tune in ma polo kalama koe ni pea koutou pe ko apompongi te tau toe wheau whata pe mo tolu I ngai polo kalama apompongi ka ko ia pe se tita ko whamaloa ka te koe he whataki mai whatongia e tau reti o pea whamaloa te mea kotoa pe malo apito.
Whamaloa te heni ka te koe ana wāo pehe whaka te koe piven piukala i he kau mai ki he proklama ko ia o e whiawhini. Whamaloa ka te mōtol kotoa pesi ngahi kakai pia mo mātua na tau kau whakataha mai i he proklama ko ia o e whiawhini. Whakatauang e pe i kai ke to'o ko ha o ke ai ha whaahinga loto ia te ki mautolu i kai. Koe uhinga o e tukuange mai o ngahi information koe ni o tatau ai pe ia pe na e lerei pe kovi ki hahai pe o ngota whaaki. Ko pau pe ke mautukuange ato ai mea kotoa pe na e hoko i he toa pui e koe mea ia kune hanga divide ki tau tolu ke tau mo vete pe mo tau whike aki i ngalu e whatawange hoko polo kalama ko ia o e whiawhini ko a whakatau ataina ki ha ngahi atamai hai sia mo ngahi loto na hai sia i he tau whanonga whapolitikare mai. Mau o whaatka te mo tolu tau toi heni pe he taim tatau ai pe whiawa pongpongi taimini ma ke hiwa e whiawhi toa o whātou.